sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Kumusta kayon, papagayam? Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdangdangag, dito'y programa tayo. Iti da ito'y agundaway, sagutan da kayo manon iti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan da kayo manan amin, gapo iti awansarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Hintay nga rudan danggan, dagiti agsasarano a drama. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita, ket impatulod ti pagayam, a nagpailingad itinagan a presi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay kasta ti lang ang bakay. Kasla daw nagdagsin a parikot mo. Saan lang ang akasla? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kayat mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anyo ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagden nata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti imagam a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsa kanak iti kastoy. Manumat tin atawan tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amam. Kasta unay ababawi ka anak iasawa kan ka, Randy. Prese. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot a masaer jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. Wano amamok. Kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan? Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya, kat awan. Kinapudno na. Saan akon anaragsak iti dan na ti asawak? Saanan at talaga insan? Ay na, di ka agsasaw iti kasta insan. Panagkunak kat saan mo't anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mo't anaganak kat dayta ti kalikagum da. Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Ay, jakon amo ti aramidak insan. Ti kunam ket di, talaga alupos ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan at talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't, imayla nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo.
Awan mat nanang. Apay, ada ka di imbaga na kada kayo? Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamat saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi mat adagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apag kinaawatan, pagsaritaan nyo adakos, saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami, no addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamangkit kita iti cellphone mo. Ket, anya ko maitan no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan makit di bakit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ay ati kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo, awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Di nakdisturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa yung agun-o ni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolegyo. Ni Oliver kunam? Diyay ka di lumakayan abaknang? Sikamat insan. Saan mat nga iso ti lakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanyak. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli ti napalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan? Anya ka din dagitang ibagbagang presi? Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Kat amom ka di, single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay sus! Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam insan? Uray pagbalibalik tadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam, gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Sika talaga. Hawan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti ka ano man, saan tong agbaliw ti kinalailok kan kahani. Promise. Ang yaman naguray no kasta presi. Awon gayam. Kasarong ti nagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito in Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdin natan, honey. Agyaman na kani. Ang sige, ipakabom latta nga ron. No kaano tiyo umay mo ditoy, tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige, tatupay taramida kani. Umawag at tumanan. Bye! Sige, honey. Bye.
I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Bakit? Anya ka din tayo tanga ibagbagam. Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga ay ayatan? Iti ka anuman. Saanan ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan tigastoy kanyak. Pangasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublian ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Jak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sata. Nagkinarita. May tirigat ka namay. Ag tinulong ta. Jak ba't nagayatan tigastoy asaan ka anay kan idalag? Di na kumamat palawan bakit? Pangasim. Basta panahon naklatta ka din nakasta. Panyaga matin. Agasawa ta, presi. Dahita ko matilaglagi pam. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namin pinsanen anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatam. Laklakit din no, aging galangan iti arapat ti panagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apani? Adda akon, agkadwatan, ket iti kaanuman, saan kanto apanawan. Agyaman agnukastahan eh. No idi kolehiyo tayo, ket nagbreak taga po ni Randy, saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Ngauray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada, anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ay, karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti panakikalay sa kinirandi. No amukla ko maakastoy gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo tani? Tinapatan kitla gayan ayat tayo. Kinapudno na, saan akong anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Manipol nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok, ngagsinatamaran. Uray siyak mat Oliver, honey. Lamnamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umaw-awag. New number man. Asino nga taday ito eh. Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Nasaya at nasinong batam ti awag ko. Masapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musumbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimumbat. Nanang? Anya ka din day tangar aramidam. At panunot ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikotyo. Pagsaritaan nyo itinasaya. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Gapo ka de, taddan sa bali alalaki iti biyag mo. Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga itdentikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Gapo tadda tao amasaksaktan, gapo iti aramid mo. Itay ka pa'y apalpaliiwan, honey. Apay akasla saan ka amakaid na. Adda ka di parikot mo? Ay, kuhani. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka no anyaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag karatan, Presi! Nanyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver! No awanan ti tadto mga ibagam, mapankan iti silad. Di nakasasarita. Ado ti pampanunutak, may salaang kumatis ako.
Pangaasim tagtungpal ka, no di mo kaya't amadiswan ka. Anday ko. Apay at tinungpanak matan, Oliver. Anya ka titibasol ko kan ka. Di mo salud-sudan. Laniyal tibasol mo kanya. Ha? Ngamin na. Siga mismo tibasol. Anya? May saga malas sa dimting itibego. Anya ka dinday kang ibagbagang. Anya ka di tinaramig ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana ka. Tamangan no ang sabot parang kita kit. Alniyabat maraming ko kang Oliver. Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. abay. Atay bagaw. Win, honey. Anya day ka. Masiko ka. Agduan abulan. Ano ya? Masiko ka ko ng bresi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong ka diya siya ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patamog mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa anak. Amangan no si Kapa iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikas to eh. Apay akalat, mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti pa nagbaliw na. Hey, ikay ka pa'y lapal-paliiwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahi? Da kayo matgayam tat. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Iti niya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagbagayo. ay na. Saan na ka nagbindot balasang ko? Ang asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak da. Anya, Apay, saan na ka diyan na ibagaking ka na ita? saan? Sana po no day ta, tata. Sos Maria, Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di ba yun? Kamok napudno ka kanyak ngam saan mo't gayam! ito ta na mawamon nga tanasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti palag ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na, nagbidot ka. Yan may sa, kas itinakunak idigan ka, sa anak asigurado asyak ti amat ti sigug mo. awanan kay ti ba yun alalaki! Anay, Kalpasan ti amin! Kasta ti bagam kanyak! apay nga tumbal ka ngayon! Si Kaki di tawang itibain! Di nakman tong patungpain na kasta! Diyak kaya't atong patungpain na kasta na! No, hindi pala kumadamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka babae! Ang dalang nga roda na asawam! Nagbiro ka pa'y laing iti sa bali! Oliver, Pablumat saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumatan ti sukat mo. Isungo itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw.
Alam aminan akagawaam ket pumanaw kan ditoy. Nyawadam! Ha, prese. Nanang. Simang patkagayaman. Masikog ka. Wala nang. Ngam di na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parang kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanak. Nasan nga subli kada kayo. Ay, jak amo no anya ti ibagakitakan ka, presi. Jak amo no masyanakan ka wano saan. No amom lakum ati napasamak iti piyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kayat ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Managim bubukod ka, presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananang. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan na asyak? Jak ammo kan ka, presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaranti. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod ak. Tibagik lang ti pinampanunot ko. Presi. Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la kumatadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti gilgid daw. Nabayagan na napakawan ka, presi. Randy. Amok, kay ti kahanuman. Jak may pahit anak akal kalika guma. Iso ngay naklon ko nga rud ti panang panaw mo niya. Mawatan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gayam ti nagbanagam. Emuray no kasta. Ay ayatin kalata, presi. Kasi ting karik iti nagkalaysata. Ita niya manapanlubok adumteng kadata. Sana ka basta umipat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Randy. Amo. Ken lamlama kung nga ibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka. Iti likudan tinaramit mo. Ngam kahit kulang apanak na ka. Anapudno ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta. Ornusan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway.
Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak, itilikodan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapu ta dinak kat ngarod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi ken ni Randy. Nga uray amok nga adalatamat dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Dahiti man ti padas ko ajak to pulos malipatan, ket sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat di tay ton ulitan pay. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gapu taman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakastan pagayam Presi, kat pagyamanak unay ti ingka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ibasa ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Monica, Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin idanon ko man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti agkakapintas a drama dito YouTube. Shock ni Monica. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin apadas ko apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Adda tay pagsasao iti Tagalog ako nanaket ang taong gipit sa patalim kumakapit. Nakunak daytoy ngamin kastoy tinagbalin ataray ti biag ko iti naunday a panawen. Ti amok idi ket awanen daddo maapamuspusan tapno mailasat ko ti rigat ti biag apagdaldalanak. Banag ang nagbiddutak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kayat mo gayam ti sina. O di sige, agsinatan. Awan na sakit abakrang ko. O, atoy! Ha! Alaam amin dagiti kagawaam. Una, talaga nga alag amin na kita. Ngamin, siyak matigim matang amin ka na kita. Awan mo't naipundar mo. Ngamin, puro ka sugal, puro ka gastos. Gastos ka agastos, iti awan mo't kasiskan na. Talaga nga awan na ipundar ko. Ngamin, si kamat timang gastos iti kwarta. Oo, di ka man nagpabasol, Monica. Kat mo demon to pa'y mabayadan ti abang niti apartment. Siyak amin ti agbaybayan. Oh, kat di sikan tinalaeng. Wanan! Sikaminan! Sikan! Talaga mo. Asino dayta? Asino dayta kunak ka? Inkalukatan tiridang. Apa asyak nga. Sige na. Asidag ka dita, di si kanti manglukat. Ha! Ay. Apay aya! Mabalin ka diya kapsutan nyo lang ti agsao. Ada ngamin patpaturugag nga ubing, sapay aggurigor. Amom ka di nga agap-apa kami. Mabalin ayamot ti agapa asaan nga agbinog kaw. Ay, sus Mariosep. Kasla siyak pa yan tinakabasol. Ay! Saan samat na uli magtiagyan niti kabarbaro nga apartment, tiyaw anak ka. Ay, wan nga rod tatang. Angam, kasla nakitak matapim manawan ti karelasyon ti babae akaaruba tayo. Nauli magtumat siguro ti aglawlaw tayo. Imanawan nga agpaisaw. Ngam,
Andaman mo tin nakitak akot siya nakaparada di tabatog ta. Ha? Madlaw nga damot tin edad ti lalaki abim maba manipo di tikot siya. Kas labak nang may. Anya? Ay, una yan. Amangan mat no talaga akasta ti trabaho na. Kasta nga. Kas jay Amuyo mat siguro ti kayat ko asawan tatang. Ay, Anya nga tano iba gamit asawam tamang sapul langan iti sabalya pag naadan tayaw. Anya? Ay, narigat ti agsapul ita tatang. Kan may sa, kayat ko dito ngamin, adayo analawlawa. Di tay latan pakibiyang dagiti kaaruba tatang. Biyag na day ta. Iso makaammo nga rod no anya ti kayat na nga ramiden. Awanan bibiyang tayo kenkwana. Atoy, kwartan day ti makabulan kabayatan ti kawan ko, wen. Sa dino ngamin ayan ti papanam Armando. Agawid ka kadi ti ayan ti asawam. Una, kasang iti inaudi nga anak mi ita. Iso anas ken nga agawid Open nga rod amay sa abulan. Kabuan natag bakasyonak pa'y met. Agbakasyon ka kunam. Idinto ta siya. Kat agbating agmay-may sa dito'y apartment. Among matanda sitwasyon ta. Saan ka di? Anya nga tano sumuro takkan ka. Anya? Uray ijayak tulatan hotel nga agnaad. Iti kasta, makabakasyonak mat. Baknang kamat. Iso nga amok akabailam ti agbayad iti hotel. Saan ka di, babe? Monica, masapul ti Biblia panaganlan. Kinapudno na agsususpityan ti asawa. Narigatan. Ay, sige man lang. Ang nayunam nga rod ato'y inted mo. Kurang daytoy, babe. Okay, no problem. Kung may kabangkit di, babe. Ay na! Saan adita? Makiliti ak, babe! Ay, makapamauyong ka talaga, Monica. Hindi kagdanag. I-transfer ko at dagos iti bank account mo, tinayon ti allowance mo. Ay no! Okay, babe. Day takot ti kayat ko kan ka. Talaga generous ka. Di naktip-tipidon iti kwarta. Kang ronaan iti amin, iti panagayat. Ay, amok ngayon ka na kay ti kwarta da dyan lakay. Isong itid mo kanya. Saan nga rod ko nakit? Apay ay nagdagulit ka, Brando. Awan ti inted na, naawatam. Kasta. Anay ko, ibatam ti imag. Masaksak anak, Brando. Di ko na mamati ak. Di nakul-ulbudan si ka, Monica. Anay ko. Ikan na kuno pa ka. Anay ko. Itid mo kami ng ti kwarta. Hindi kasta. Saan ka masaktan? No pang bisyong tumot lang. Saanan? Igatang ko day iti agas ni tatang. Di mat kinunakabaybay amon ti amam. Awan lang arudan serbina. Ngam gas-gasto sampay lang ti inutil nga amam. Sinipat na ka. Saan nga inutil ti amak? Awanan ka itibain. Anay ko. Itid mo kanyak ti kwarta. Unupot de kung ti angsam. Saan, Brando? Maasi ka kumamat kanya. Saan? Hello, Auntie Belen. Pasensya kan itaakla ang anak kaawag. Medyo busy ak namin iti trabaho. Ay, awan parikot iti dayta kaanakan. Maawatan ka. Kumusta ngayon ni tatang, Auntie? Kasi ti Diyos, nasaya at magtika sa saad na kaanakan. Barang makarecover matlaang iti pan nakaatake na. Mangipaw itak iti igatang nyo iti agas na. Kan mang tedak matlaang para iti usaran na nga ag-therapy. Sikat ti makaammo kaanakan. Sana bali, ante. Nayunak tumanan inton makasweldoak. Nakayupay lang kumati makaamukin ni tatang Juan. Wen, kaanakan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ngamen, adu kami met dito'y nga agsisinublat ang mga iaywan iti amam. Agyaman ako, nay, ante. Sige nga, Rodan. Baliwak tumanan ti umawag.
Agsubliak nga minan iti trabaho. Bye. Ay, sapay ko mataging bagmatan ni tatang. Miss, excuse me. Apay ka di? Basuram ka din dagita, oy. Ha? Uwan. Apay ka di? Medyo naangot nga minan, miss. Ang mga numabalin nga... Kaya't mo nga ibalang dagita a basura? Oh, sure. No problem. Agyaman na ka. Naglokaw. Tiyawanan bain na babae. Sakit din ti pinagbasura na. Nagalasan. Among, kailiw ka unay, babe. Oray siya kung bata mo, Nika. Kailiw ka unay. Kuna may sala ang abulan. Ang nabayag mat adi ka imay dito yung apartment ko. Ako ang amin, babe. Aduti pa ka kumikumak. Isumay ta klaman na nakaumay. Di mo pa'y sungsung-batan dagiti awag ko. Pasensya ka na. Simurot nga minti asawa. Iso ajak makalay ti tiyempo. Awit na lay di kalman. Kasta ka di? Wen, pasensya ka na, babe. Ano nga tinararamin mo? Kabayatan ti kawan ko. Siyempre, inuruuray ko ti panagsublim. Anya pa hingay. Sumurot ako makadagiti gagayim ko nga out of town. Iso na lang, Tanya? awan mo't kwarta. Iso adya kon si Murot. Awisin dakmanen ang mapanagauting next week. Ngam, kinunak next time. Ngamin, agtip-tipidak. Ay, sana. Ate, sumurot ka kada, babe. Iti kasta, makaliwaksay ka. Ate. Galante at talaga dito anak nain. Kwarta manan, Monica. 20,000 namin dayta. Gastusong nagbakasyon. Sumurot ka kadagiti gagayem mo, tapno makarelax ka, ha? Wow! Anya nga tayo sumurot ka mat. Kaya't ko asawan, duwata asumurot. Uwan kumagam, amumatan nga aduti pa ka kumikumat. Masapul nga si kaswag dagiti negosyo. O sige, inton maminsan, duwatan tula ang agbakasyon, ha? Sige, wala. Promise? Promise, babe. Okay, babe. Gundawayak pa'y na ang tiagawin. Kabayatan ti kaaman ni Brando. Dakkel mo't agatad ti intad ni Armando. Aramatak day ti nga agawid ijay probinsya. Iti kasta, masarong karakmat ni tatang. Kailiw ko na yan ti amak. Sigurado nga urayan na ti panagawid ko. Ni Auntie Belen mat ti umaw-awag. Apag husto ti awag na. Ibagak ti panagawid ko. Hello, Auntie Belen. Hello, kanakan. Oh, Auntie. Aping agsangsangit kayo. Awanan ti ama, Monica. Anya ti kinunayo, Auntie. Awanan, natayan ti amam. Inbati na tayon ni Manong Lucio. Saan apod no day tanti? Kat no agawid akita ti tabalay. Saan apod no anatayan ti amag? Saan? Tatang! Tatang ko! Nay, anya ter aramin menen. Shh! Apay ala kadepel tila payag mo iti dindaing. Addan sa napasamak. Anya? Itay ko pa'y amang mangag ti panagsangit ti babae iti kaabay tayong apartment. Kat no dengdenggak itay di tarwar. Adamat kasarsarita na iti cellphone.
Anya ngay kano dayjay, tatang. Saan aya ako saan tayo napakibiyangan ray ta babae? Ay, kuwa, tatang. Kasla, mas asyanak ngamin kan kuwa na. No makitkitak alumablabas di tarwar, kasla nakalidliday. Natay ka no, ti amana. Kasta ka di? Ay, kaasim at nga no kasta. Ngala, inkakit di si kasuan ti anak mo. Amakan lo nakariingay. Makarang ng kamay, Monica. Hindi ka pa asangit dita. Disturb mo kayo tiguro. Magtalnak ako na. Anay ko! Sige! Patayin na kon, Brando! Anya? Patayin na kon, kunak! Ngamin, kalayon nakmat lang ang saksaktan! Patayin na kon! Dadaalan ta ulom. Nagasam ta aramidin na ka-kriminal? Talaga mata-kriminal ka! Kita ka man langay. Mga nung maipusti pasensya. Mapatay ka nga pa iso. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga aramidag ti kastoy. Nitatanglangan ti makagapo. No apay nga daak pay lang dito yapiyag. Itatawanan. Awan matan sir-serpe ti biyag ko. Awanan makagapo. Tapno agbiag akmay. Nasaysaya at numatay akmatan. Tiulas. Wan, tiulas ko. Ala akat italik ititawa. Tulong! Tulong! Uray lang madadangay ti ruangan, iti pa nagtuktok na. Tulong! Pagasim! Tulungan na! Tulungan na kami! Apay nga ta. Apay ay Tulungan na! Tulungan na! Ti anak ko! Akong kumpulsyon! Pagasim! Umawag kay ti tricycle! Uno niya ang klaseng tilugan! Ipantay ti ospital ti anak ko! Ay, wanan. Sige, mabit lang. Agyaman ako na idok. Awanan niya man ni Mrs. Basta tungpalan niyo kami na bilin ko. Iti kasta, saan na mapasamang iti anak yun tinapasama kita. Wandok, katagyaman akmanan. Kumusta ti anak mo? Naispalan iti pagad. Inauna nga anak mo kadiday ka? Wan, itaklaan kami na makakita iti ubing nga kumbulsyon, iso na tarantaak. Ay, madanag, anak iti kasta unay. Imbaglaangan tainlo katanak adagos, itay nagtuktukak. Aguray ka, iti awit-awit mo. Ulas day ta? Wan. Ay, pasensya ka na. Pati si ka nataranta. No saan ka nagtuktok itay? Ang mga naawa na kun kadagiti agon daway. Nakan ka din? Ha? Nakaturog pa'y mati anak ko. Kan obserbaran pa'y kano dagiti doktor. Umay ka, mapantamangan. Agyaman akmanan ha? Monica tinagan ko. Agyaman ak unay, Monica. Eden matinagan ko. Siyak tirumbang agyaman kan ka, Eden. Ha? Apay. Basta. Ay, anya ngay gayam ti trabahom. Awan trabaho. Makikita yung siguro dagiti mapmapan iti apartment ko. Kayat mo ka diti agtrabaho? Ha? Amom, sayang ti kinapintas mo. Panagkunak, bagay mo ti agtrabaho iti hotel, kas may sa receptionist. Anya? Awan mat nalpas ko a kurso. Kasaritak ti kasinsin ko ang manager iti may sa hotel. Ag-apply ka. Amangan no nababalaang ti sweldo. Amin mat abanag, kat agrugrugi iti nababa. Tinapatag,
napintas ti trabaho. Saan ka mat nga i-judge? Ngam no ti panagkunam kat awanan namnama para kan ka, ay nagbidot ka. Adupay tinasaya at agundaway nga agururay kan ka. Italag mo ti amin iti Diyos anamarswa. Kat patsak, tulungan na ka. Basta lakit di tulungan mat ti bagi Monica. Tunggal malagip ko day di apasamak, makaisemak. Kanayon kumat nga ibinglay day to'y apadas ko, iti simbaan, kas testimonya. Kanayon ko nga istoryaan, nga itinaminsan kat insalakan na timaysa a panagtuktok manipod iti ridaw. Naawatak iti hotel anang irekomendaan ni Eden kanyak, kat ita makunak anaornos kon ti biyag ko. Nasaya atan ti kasasaad ko iti biyag, kat panagkunak nakasagana akon nga agpamilya no lakit di adda lalaki ang mga klon iti napalabas ko. Kadagiti adda pagdaldalanan na apanubok, diyo panunutan nga awanan namnama. Dumteng kat dumteng tulatta ti gundaway para iti napintas a masakbayan, no lakit dita ditay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ti anus mo anang iyornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Monica. Ken ka pagayam, Monica. Amin tayo kat adama ko na aparikot nga intay pagdaldalanan. Tunggal may sa kada tayo kat adaan parikot. Ngam adamat laang kada tayo ti desisyon no agtalinaad tayo iti dayta a sitwasyon. Wenno bumangon tayo tapno intay birukan tinamnama amang itunda kada tayo iti nasaysayaat a masakbayan. Kablaawan ka, ngamin nailasat mo dayta a panubok iti biyag mo. Itultuloy mo nga rod ti agserbi iti Diyos, ket patsek aparaburan na kanto iti lalaki a mangayat, mangipateg ken mangitungpal ken ka iti altar. Alakastan pagayam, Monica, ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Iti daytoy agundaway, may samanan asurat ti intay ikanbiag, dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat, ket inpatulod ni pagayam tayo a Denver, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Denver. May saak met kadagiti na asem nga agdangag iti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adangdanggan. Iti agdama ket addaak ita dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet gapo takayat ko nga ibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan, ket patsek a makaibati daytoy iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Apay biyag ko, analipatan ti karim kanyak. Ay nagulpit kanaya. Nabartek ka man ng Denver. Kanya kumain, nabartek ka. Wardak mo ti gatang ko iti arak. Wen agam kanayo na matan ti uminom anak ko. Wan bibiyang ti asino man. Tinasaya at agdiritso ka ng di kusina. Nagparti ak itay iti native a manok. Inkamangan. Agsabaw ka. Iti kasta. May munawan ka adagos. Ay, kanan nyo na tanata. Sa anak mo ta mabising. Kanawan ganas ko mangan. No di mo kayat timbangan. Inkangarod maturugan anak ko. Di tak man dik tara na kasta ta amok dar aramidag.
Gusto ko man na itapanagin inom mo. Madamdama, nabartag ka manan. Makadadali ti salon at ti kastangar aramidem. Sapay naglaing kang agsigarilyo. Apayaya ka na yung dakabiyangan. Wen ata saanan arumbang ti kastangar aramidem. Kan may sa, siyak ti amam. Iso Ay, wala niya. Si kagayam ngagpaiso ti anak. Si kati kung kunada nga adigi ti pagtangan. Ang kano ka nagbalin ay nga adigi ti pagtangan. Kinuawan mo sir-servim ataw. Ngamin, takrot ka. Takrot ka nga, ama. Hanya, ulitin man timbagam Denver. Ulitin man. Takrot ka, kunak, tatang. Takrot ka, nawatam. Bastos ka ngay nanak. Awan utang mo na imbag anakam. Sige. Tanugin da. Sige. Ituloy yaw ti panang layat yo kanya. Kabilin da ka. Makita ka. Saan nyo akabailan? Ngamin, takrot kayo. Takrot kayo, tatang. Kaya't mo sawan, duwatan, Jessa? Katwan, apay, di mo kayat? Ay, kaya't ko launay Kasladyak pa ilang amin mamate. Asinong bata mong ti ayat nga daton ko kan ka. Napanagnakak kami na napudno ka. Kan may sa, nabayag mo din nga aram ka kanya. Agyaman ako unay, Jessa, Ikarek, adi kan tupaldangan. Si kalahan ti babae, nga agtagik ko iti pusok. Kasta akmat kan ka, Denver. Awan sa bali apang italgak iti amin ko, no di si kalaan. Ay ayatan ka unay, Jessa. Ay ayatan ka mat, Denver. Itay ka pa'y kadi nga gururay, babe. Saan mat, babe? Kinapudno na karurar ko laan. Apag gusto mata sumangpat ka. Nabannog ka kadi iti nagbalam at panagtrabaho? Saan mat unay? Apay ka di? Kuha, amangan nung mabalin na rumwarta. Papanantangay? Makamuditan no sa dino titurungan ta. Kaya't ko ti ag-joyride. Diyak pa'y ngamin kahit ti agawid di jibalay. O sige, sikati makamo, Denver. Ngamni, agawid tamat lang nga dagos Amumat nga da trabahok inton bigat. Wen, di ka madanagan. Kaya't kala makadwang agpasyar. Sakbay nga itulod ka ijibalayo. Okay, mapantang araw dan, babe. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Denver. Kas na, ada na unag pampanunutam. Naliday ka. Apay, ada ka di parikot. Jessa. Ibagam no niya dayta. Amangan na damay tulong ko. Saan mo't alimad kan ka ti sitwasyon ti pamilya mi? Saan ka di? Maumumak nga mina ni Jibalay. Na maminsan, kasadyak pa ikitin kahit ti agawid. Awanan ti sigod aragsak iti unang ti pagtangan mi. Manipod na kilalaki ti inak. Denver. Ti may sapay kagurak. Saan man laapulos ang agungat ni tatang. Baybayaan na ti kasdingar aramidan ni nanang. Di naman lamay sakit mo ti bagina. Sobramat tan ti kasdya kinasingpet na. Di mo ngamin unay pampanunutan dayta, babe. Nalabit nga darason no apay akas jay ti amam. Apay no, ag-review kakit de para iti panag-exam mo iti board. Iti kasta, ada pa ka kumiko, ma'am. Kan, tapno may apply mo matin turpos mo a kurso. Kanya pilaga po, tapno aramidag ti kasta ngay. Awan mo't lang Serbina. Gamin. Broken family kami imatan. Babe, saan lang matapara kadakwada? No di kat para iti mismo abagim. Kan kadata. Para iti masakbayan ti buklan ta a pamilya. Sabagay matkid niya. Amang makunak anagasatak. Ngamin, inayat na. Sa anak la nakabirok iti babae ang mga kanyat. Nakabirok at pa iti babae ang mga sakit kan mangilala kanya. Among ba't nga ayatan ka?
Kat ikarik nga ayatan ka, itirigat kan namay. Namnamaam ti kaadak iti likodam, iti amin agundaway. Basta agtalag ka lang kanyak. Uwan, babe. Ket agyaman ako unay, ha? Agyaman ako na iti panangitulod mo dito'y balay kanyak, Ariel. Awanan niya man na, Jessa. Pakaragsakak ti mangitulod ken ka. Sige, agan-anad ka iti panagawid mo. Wen, agyaman na. Sige, mapanakon. Okay, see you tomorrow. Jessa? Oh, apa yung Denver? Kasla ka mat makaungungat. Sino ti lalaki ang itulot ken ka, ha? Dayjay. Ni Ariel, katrabahwak. Katrabahuan? Apay nga intulod na ka? Awan madagas na. Madala na namatlang amin dito'y balay. Iso nga indagas na kun Adala nga raw din boyfriend mo. Nga makiang angkas ka pa ilang itinuasino dita. Ha? Kuha. Awan mat makita ka dagas na Denver. Ngamin, nagpresenta lang mat si tao. Uray pa'y, saan nga umdas rason da ita? Ay, makamu ka no niya ti kayat mga panunutan Denver. Dita ka man langan. Jessa, di nakpanawan! Kasarsarita ka! Nasaya at magtanagawid kan Lorna. Wan, ngam rumwarak matla ang adagos. Anya, kasang sangpit mo nga rumwar ka manay. Wan, ado tinapatag nga asikaswa. Pangaasim, tagtalinad ka kumamitin ni balay. Nabaybay amon ti anak ta. Ay laklakayanan ni Denver. Amunan tinasayaat kan saan. Kan maysa, ada kamot amang bagbagakan ko na. Sa balilataan, no si ka mismo nga ina na timang bagbagaken kwa na. Ay kabailamon dayta, Ador. Basta rumarak matlaang, adda sarakak a tao. Sarakan nyo ka di man ti lalaki yun, anang? Denver, saan kumabot ta kasta ti panagsasaom iti inam? Tanya ti kayat nyo. Irespeto nga uray amok amadimeter aramidin na iti unag ti pagtaangan tayo. Ay, kwa. Sapay ko ma. Tagbalin kay anaragsak iti kastangar aramidin nyo. Denver! Nalain day ta asawam. Isuti ka saritam. Didak pakibibiyangan tamok ter aramida tatang. Makitam kas jay apan ang sungsungbat ka anak ta. Pangaasim, Lorna, agawid ka kuman. Si sasagana ak amangawat manenkin ka, nulakit di tagbalbaliw ka. Ay nakaado ka man ako nakon. Di kan mangnamnamang agsinubyan tapay, Ador. Ngamin, iti kaano man, saanan ang mapasamak dayta, nawatam. Pangasim, Jessa. Agsarita ta ko ma. Please. Sorry ka dagiti na ibagakan ka. Pakawanan na ko ma. Ikari ka sana na maulit. Promise. Pakawanan na ka din, babe. Please. Denver, inton maminsan, danggan na kumamat. Itikas na. Saan ta dumanon itikas to yung sitwasyon? When, babe. Ikarik. Kat ulit tagtagkid daw iti pamakawan. Denver, amok nga ayatan ka. Amok nga ayatan nak. Isuakid daw nga agtalag ka kumakanyak. When, Ikarik. Pasensya ka na talaga. Sorry. Tatang! Apay ka din, Denver. Kaslada ka apamiti ka stadyar mo. Apay, diyo ka di amo ti maipapan ka ni Nana? Kwa, anak Bueno, ka. amo yun. Ngam saan kailangan ngagtagtagari? Amumon. Ngam awan manen aramidem? Denver. Uray agdadata lipliputan na kayo. Itultulok yun. Uray amuyo nga adda saan anasayat nga aramidem na. Baybayan nyo. Naging bubulsek kayo, tatang. Tumalakan, Denver. Ang ingkat ka ano ti kasta kinatakrot yun. Apay adiyo ikan iti pagnakman ni Nanang. Kan ti lalaki na.
Itultulok yu kadi akastan. Tumalnakan kunak nay. Makawat kayo. Ngamin, pudno ti pagbagak. Masaktan kayo. Ngamin, agpaiso. Kitain nyo man. Pinanawan na tayo ni Nanang. Addan sa bali a pamilya na. Addan baro nga asawa, ken anak na. Ket iti kaano man. Saanen ang mabukal pa iti pamilya tayo. Gapo iti kinatakrutyo. Apay ngay. Saan mo na makontak ti cellphone ni Jessa? Sumbatan mo ti awag ko, babe. Pangasim. Kasapulan kay tagong daway. Awa na talaga. Jack makontak. Tinasayat. Mapanak langan iti pagtrap-trabahon na. Kasta ti ramidak. Sukunat langan iti opisina da. Nasapa pa'y mat. Apay nga nakarikap ti opisina da. Sa dino ti ayan ni Jessa. Dahil ti gada. Asit gak man tagdamag akalwana. Barang amuna no napanan ni Jessa. Cheers! Kampay, boss. Kampay para sa tagumpay. Cheers, boss! Oh, ato cheers Cheers, Pulutan boss! ka. Ikaw at mulat ta, Jenny. Sige lang, boss. Ungag pa so, Jessa. Jenny, naimas na ita. Dahil ito special menu ni boss. Kasta aya? Nan, ramanakman nga agpaiso? Naibas nga agpaiso Oh, sika nga, Jenny. Sige lang. Ang mga numabsuga, kat jakon makainom. Oh, kasano? Pasado mo't lang ka di, Jessa? Launay, boss! Ayos! Cheers nga ron manan, no kasta, boss. Ay, wala. Bukam ti basom, Jessa. Sige, boss. Ops. Okay, cheers! 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 Happy birthday, boss! Happy birthday, bossing. Happy birthday, bossing! Agyaman na kada kayo amin, ha? Sabay kumata, maulit pa iti kastoy apa nagbabanding tayo. Jessa! Ni Denver. Umay katag sarita ta. Anay ko! Timak! Di na kumamat guyuda na kasta. Nakababain iti bus ko. Kunam nga adda ka iti trabaho. Ngimsan kayam, tadda ka dito amakininom. Amum ka di amadandanagan aga. Gaputa di mo sungsung-batan dagiti awag ko. Ita, adda ka lagayam dito yung ag-happy-happy. Di ka di mabain, ha? Awan ti rumba nga pagbainak, Denver. Ngamin, awan mat madingar aramidag. Kan may sa, kadwak mat dagiti katrabahuak kan ti boss mi. San arumbang tinaramid mo? Ngamin, di ka nagpakada kanyak. Pasensya kan, babe. Biglaan nga min daytoy alakad mi. Iso adya ko nakapagpakadakan ka. Sana rason tayo ta. Nalakamot ti ag-text mo na umawag. Umawag ako ma. Iso na lang ta nalobat ti cellphone ko. Nagadulakid din na rason mo. Na, kita man ti cellphone mo. Oh, anya. Mamati ka din? Nalobat ko naklang arudan. Pasensya kan, babe. Tinarigat nga min kan ka. Awan pa nagtalag mo kanya. Pasensya kan. Kaya't ko lang mat-asiguraduan ti kinatalagad mo. Kan may sa. Kan anya, Denver? Ha? Di na ko maikumpara iti mapaspasamak ita iti pamilyam. Sabali ti inam, sabali ak. Ti kaya't ko lang, met. Kaya't masigurado ka adinak panawan. Adinak to ibating at may sa. Kasiguraduhan? Kasano ang mapasamak dayta no awan mat panagtalag mo kanyak? Dinak man ipada iti inam? Ngamin, sanak akaskan kwa na. Maawatam? Jessa, di na ko mapanawan. Pangasim, agsubli ka ditoy!
Kasano matangag talaga iti kasto yung sitwasyon. Mabutay nga may pada iti gasat ni tatang. Sigun kung kuha na nagkinarida adidan to agsina kanilanang. Nagkinarida nga binulig da iti rigat kinamay. Ang sana tinumpal ni nanang dagita karin karida. Uno sa patada iti tunggal may isa. Nganin, pati na nga agmay-may sa tiyamak. Simurot iti sa balya lalaki. At naragsak daytan nga dandan na. Idintuta na bati kami. Ngagsagsaga ba. Kapo iti naramid na. Tisama na pasamak kadakwada. Iti napalabas. At nagbalin na bangungot kanya kiti masagbayan. Iswa kagkurak idado. Kagkurak idang agpadpada. Tibagida lang ti pinampanunot na. Didak man la pinanunot magnganak da. Anya ti rumbang arabidak. Rumbang kadingag talaga kini Jessa. Uno, nasaysaya at langin nagsina kami. Hindi kasi na, Diyan marignat ti kastoy sakit. Mariribukan ako. Apoy asyak pa iti nakapasamakan ti kastoy. Nagsakit. Nakasaksakit. Pakawanan na ko babe. Ikari ka sana na maulit. Ay, pasensya kan Denver. Ngam namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Panagkunak, nasaysayat nuwaswasan tan ti relasyon ta. Anya, Jessa, di ka kumamat mangrabak iti kasta, banasim. Sanak amang rabrabak, Denver. Putdan tan ti relasyon ta. Awan matlaang ti turungan na. Gapo iti kinaman na ngimon mo. Ikarik, sana na maulit ko nakman. Agbalbali ba ka na? No namin ano kan anag kari. Ngam di mo matungtong palan. Nalabit asaan adata tinaytuding para iti tunggal maysa. Isu anawayakan amang birok iti babae amangawat kan ka. Kan nawaya akmatan. Sana, di mo kumamat aramidan ti kastoy kanya. Pangasim. Diyak kaya't ti lalaki nga awan pa nagtalag na kanyak. Anya? Pangaasim tadi na ko nariribukan pa'y. Agyaman ak iti ayat nga impaay mo, kabayatan ti panaggayim ta. Sapay ko man, tapalawaan to ti panakaawat mo iti sumaruno a pakirelasyon. Kat ulitak ti dumawat iti pamakawan. Sorry, ngam saan kan nga ay ayatan Denver. Miss F, awan na aramidak no di ti mga klon iti kinapudno. Kas iti inak, inbati nakmet ti babae nga inayayat ken inpatpatag ko iti kastaonay. Panagkunak ket siak ti agsagsagaba iti saem a napalabas dagiti dadakkal ko, gapu ta nagbalin daytoy abangungot iti biag ko. Iti agdama addak ita ditoy balasiw taaw, makumikom nga agtrab-trabaho iti kasta ket makalipatak iti saem a naglabasak. Mabutengak metten a sumrekmanen iti maysapay a relasyon. Ngamin mabutengak nga amangan no mapasamak manen ti kas iti damo nga ayat ko. Isong aging gaita ket baruak pay laeng iti tawen ko a 38. Daytoy mantipadas ko ajak 20 malipatan, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Denver. Ken ka pagayam, Denver. Ammom pagayam ko, biag mo dayta. Agsabali, wenno agduma kayo iti makuna agasat, kadagiti dadakkal mo. Agtalag ka iti bagim, kang runaan iti amin agtalag ka iti Diyos, gapu ta mamatiak asaan nakaabaybayan.
Di mo ikumpara ti napalabas iti agdama, iti kasta saan ang maapiktaran ti relasyon mo. Palawaan pa'y ti panakaawat mo, masapol asursurwam ti mamakawan kan mga klon iti kinapudno. Ag-move on kan pagayam Denver. Di mon panunutan ti napalabas, no di ket ti masakbayan. Alakastan pagayam Denver, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat, ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Tiinnak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna namat nga dan dito yuruar. Ngam, awan mo ti motor na makita. Ay, siyak nga ti busbusinan day ta nakakotse. Agam, apay kumabusinan anak ngay. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, kanya. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check? Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse? Katulad. Abay, di ka mamati? Kasano maginatang day ta? Kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Tinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin da kita salsalutsudan. Anya? Istorya amin kan ka. Kabayatan arekrikusin ta ti syudad ti San Fernando. Oy, nayadam ba't ti mangan iho? Amangan numaltutan ka. Adang amin presentation mi ita, mama. Kun ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nujak partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y ti danom, uminom ka pa'y iho. Agyaman mama. Ato iti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman papa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita para iti baro a project mi. Ken mamit ko ti sales ko ta. Balay tumot man ti sumaruno o katangag. Ay naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Kat no 30 anyos ka pa ilaang. Adupay ti panawan para iti daita. Unngag paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim sana puro trabaho? Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa. Ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y muta. Saan? Ijay ito opisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talaunay ti kinagagat na. Congrats bro! Grabe! Kastaw na iti palakpak ti Cebu Bugala Board. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan. It's Friday night. Wan nga rod, Froilan. Sumurot kamit kada kami, Uray italaang. Kwa?
Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa nga minti asikaso para iti umadanin allowance ti kabarbaro a project tayo. Si Kamat Froilan, ado pa'y matibigat. Saan ka di? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro. Ipabigat mo na ita. Tinapot no na. Jakon malagip no kaano tinaudi pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo? Kat no awan samot, kanayon mo't nga agpas ni Froilan tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga Amoy mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sak pa iti kasar ko. Isa jak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras niyo, mama. Malao mo ka. Agyaman ak, mama. Ni Froilan, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplepas na papeles, mama. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka man. Wan, papa. Naimbag nga oras yun. Kastamot ken ka. Imaw nakakanimanan ni Froilan. Wan, papa. Di na pala intex ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang agure ka. Iti cellphone kayon sa langmat nga agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamad. Kaslaan mo kung ano niya tisumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka nagiti gargaraw mo, ken makita ka nagiti matam, tisumbat nagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak matitrabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Ura iti kastoy laang nga banag. Talaga nag-aasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Reni, urayin nakpiit. Makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Huwag nagpaiso. Nakadumog mat. Mabit lang, tari, ingat. Froilan? Oy, Froilan! Naiturog ko magaya. Apay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi Umay kan, Froilan. Agigiddan tayo ng agawid. Sana pa yung agawid. Ado pa tinas ka ng aramidag. Anya? Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo kayo din. Bro, amo mo tanti mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidam. Awan ti malpas mo Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow daytan. Gapiti sobra pa nagtrabaho. Awanin oras mo para tibagin, bro. Puro katrabaho. Kasla isumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo gaya, mama. Makabulan samot tanday tauyok ko. Kailan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laungan, iho. Awan dati, mama. Hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon, di pa naguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iho.
Saan mo't akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrab-trabaho ak para iti pamilya tayo, mama. Apay, diyo ka di ma-appreciate dahit, ha? Saan mo't nga itikasta, iho? Madanagan aklaang itikasta adyar mo. Didak pa kadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan Fräulein, kagap-gapok laang mat iti opisina. Di magasak dito tapno itad ko kan ka dayto Oh. Huh? Anya dahito regalo ka di? Wan, anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Saan? I-text ka ko maitay. Tapno ibagakkan ka. Inununaan nakmatan. Talaga? Oho, ibagaman tipod no, Fräulein. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga may dito saan mo mat amalagip? Okay, wanan. Aklunag. Talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumat nga doon pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunotag maipapaniti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga? Dahil ta ka diya talaga ti makagapon no apay apuro ka trabaho lang tan, Fräulein. Anyat kahit mo sawan. Apay nga gungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Isong agtrabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano, para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahuam kanti boss mo. Isong nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asub-sub ka iti trabaho. Amom, saan akasapulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta kan malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para lang iti bagim, Fräulein. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay kuma. Sapay la kuma. Tadumtang to tigundaway ama amiris mo. Nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam. No mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag. Kan mangil ilalakan ka. Sapay kumatadumtang to tigundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymay sa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin. Saan nakaakabailan nga andi ngayon ti trabahom no agsakit ka. Oy, Fräulein, itay ka kayo uyek nga uyek di taan. Wala na. Kasi na nabayagan na ang uyek mo Awan da ito dayot bagis. May katmit lang da ito Apa man na makatumara kiti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan met reseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka agpa-check up. Wala ba't nagpaiso bro? Nasaysayat na agpa-doktor ka. Iti kasta, may resitahan na kahit gusto nga agas. Di da ka din pakadanagan. Kabailak da ito Ala, agtrabaho tayo. Sayang ti oras. Ado pa tinaskin nga lipas tayo. Ay, sigurado ka kadin iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Fräulein. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan ka nagkitaan mi. Idi anniversary mi. Nagama kami pa'y kit didi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y ang nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laang ko ma. Shane, ha? Sa akon ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niya. Ay, ayat ang unay ni Fräulein. Ay, amumi dayta, iha. Ang
talaga siguro asaan ada kami. Di para ititugtog. Mabit lang, iha. Ada umauawa. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak nga rod. Apay ka di. Anya? Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? Ni Froilan, intaray da kano ijay ospital. May sapay asubo, Froilan. Atoy pa yun. Houston, nabsuga kon. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan na. Sige nga, Rod. Ato'y tiagas mo. Tumaram. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangala iti panglabarkukan ka. Shane. Pakawanan na ko, ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamatan ti pamilyak. Gusto ka. Di nakabalan nga di ngayon ti trabaho iti oras ngagsakitak. Sika. Kanti pamilyak latat. Tada iti simay ko. Di mon panunutan day ta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kang ronaan ti amin. Ti salon at mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Pakawanan na ko, ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigud a pigsam. Uwan, Shane. Katagyaman ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tawan. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo tibiyag mo. Miss F, saan ka siguro amamati? Ngam nagyaman akpaykit di iti Diyos, gapo iti panagsakit ko. Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbyag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken man nakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isuda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang tipirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo. Naimbaglangan tanasapa ka anak Ameris ket naadaan ka pa iti gundaway tapno ilinteg mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam, Froilan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas.
Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti may sapay a pakasaritaan, nga intaik kan biag, ditoy laang programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita, ket nagapu kani pagayam tayo aglaysa, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay, kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya a nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga road iti financial. Hiso nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya nga iti ko nadagiti doktor, tatang. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Isama sa pula maopera ka iti kabita na panawin. Kasano daytan, tatang. Awan mat ko ang tatayo. Di kang sakit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan tapno maopera ka. Arami na kami nakabalag tapno agbyag ka glaysa, anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tatang. Sana mapasamak na ita, anak ko. Agdalag ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tatang. Ngala, dito'y kalanguan. Bumarak labit. Sa dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli ak matlaeng, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, Makan Hilda? Ada ka di pagnamita? Ay, Juan, nalipatak mo tin nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na hospital man ni Glyza? Ay, Juan nga rod. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaiso na nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Enta bisita ni Glyza. Sumurot ka? Kaya na. Dua tamang tulong iti agama. Agyamanak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjeng ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak ang masakit ni Glyza. Apay nga taakas to'y tiriknak kan kwa na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti unag ti sa nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amaladingita na. Ngamdiak to pagbabaw yan asikati na kiasawa ak. Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang bakit Sung batak. Hello? Asino da ito siyak nga rod. Anya? Istasyon di pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Ada iti pagbaludan? Sige, sir. Juan, umay kami adagos. Asino ti kinasaritam? Kananya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel kunang. Juan, bakit? Ni Samuel pa ilang ti unahan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito Samuel, apay anaaramid mo tikas jay? Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay natay mo dahi ti atao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado akwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kinkwana para iti operasyon ni Glyza. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na ka ng saksak kinkwana. Diyos naman ang aasi. Diyak mo tinggagarat ti amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko.
Jak inggagara ti mang patay kan kwa na. Amo ti Diyos da ita. Dakala parikot da ito eh. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson. Tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapul ang maopera iti kabita na panawin. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am. Kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, jak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaasiyo. Uray baybay andakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y ngamin ni tatang ko. Glyza, iha. Kinapudno na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin na kakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Ang iha. Ada ngamin napatig anapanan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaang ti mangaywan kan ka. Pimanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di ka din kayat makita ni tatang ko. Di ka din kayat nga iwanan. Ha? Ay, ikwa, iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Ta saan da ka mat abaytian? Husto niya. Di ka nagsangit. Uwan, da kami ti makamukan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat dayjing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, at damot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan no agka-problema kayon to kan kwa na. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpet nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagara ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramid iti kasnyay, gaputa kayat nakit nga rod ang maispal ti anak na. Ha? Dayjay mat laang ngamin asakit ti nakaigapuan ti pannakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa. Sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayon ti panagimbag mo, Glyza. Pudno day tayo, ha? Iti umay pa nagsasarit. Ag-enroll ka, Wen. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wen, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas a masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isuna laang taging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adi matla sumangpetan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha. Kinapudno na. Saan mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Angam, apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag. Saan ka din nga ipatpatag? Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang. Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramid ti amam. Katnasken asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasiyo. Samuel, ada kadwak nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Ah, Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko?
Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papankan ka. Sigun kadagiti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Dinak ka din kaya't makita, tatang. Glyza, anak ko. Kaya't ka una niya makita. Kaya't ka ama ka din na. Kaya't ko makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Agsingsingpot kay kayan da Ma'am Hilda kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ida, kas pudpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kadakwada, ha? Tung palem nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Kat agadal ka anaimbag. Iti kasta, at dan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ako unay, mama, papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti aday ti likudan day ti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, dayti. Ita, balasang kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak ko, iha. Kasta akmat, mama. Kat diyak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatagkan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, mama. Apna. Wala, gusto daytan. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, papa. Apna. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong guide mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Pundoti ko na ni Papa, iha. Ala, gusto daytan. Nagawit tayo kit din. Aguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana ak iti pagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jeti agi istorya. Kaya't mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun yun niya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan mi kan kuha na, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan, Hilda. Ang amom, maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsak kan baligi ti inpaay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti ama na? Dayjay, at dapay laang iti pagpaludan. Agkit kita dalat nga agama. Saan mimat nga ipariit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpud no nga amana. Iso nga rod adi mimat lapdan ni Glyza. Ammo mi ngamin nga isumat laang ti maysa nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging gaan nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang puyog kanyak itaado.
Saan ka ngamin na nakuyog idi last week? Iso bumawi ak man ita. Kaya may sa, adalat tamad danag ko Iti anya, babe. Ang mga nukuyugon na kati sa bali. Narigatan. Sapay nakadado ti agararamkan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sika ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog ak pailang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a kliyentik ijay. Okay. Mas dawak lang, babe. Iti anya, babe? Papay akas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak ngamin kadakwada. Kaadwan ngamin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid da iti basol gapo iti kinarigat ti biyag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amam? Wen, Dwayne. Nakapatay ti amak iso na balod. Kat gapo day takanyak. Bukasta amugaya mo ni Dwayne ti amin. Juan Nelson, impod nun ni Glyza. Kat anya nga tinapasamak. Kat ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamiin, awan kanumat nagbaliw iti marikrik na ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anakasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Nakunamon lakay. Aywun gayam, ibagata ka din ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton bigat. Saan pa'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan nga sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang! Wala na ko. Nawaya ako na. Diya ko nimbagmagakan kay dinaudi anak kita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresaan. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agyaman ak, Diyos ko. Agyaman ak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agyaman ak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho. Best wishes ka na kayo. Agyaman kami, Mama, Papa. Agyaman kami, Papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kan ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Jak tumao mga gyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson. Amok nga iti kaano man, kadyak tumakasubad iti kinasayatyo ka na kami nga agama. Ngamkit di, kanayon ti panangi kararag ko. Asapay ko mata bendisyonan da kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayatyo nga agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan may sa... Amoy umat asaan kayon asab sa bali ka na kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likudan ti panakaamom amay sa kriminal ti amana. Ay atak ni Glyza, tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Kat napatagmat kanya kon. Kat may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat nyo, iti anak nyo. Amok anasayat kayo atao. Malalaos to daytan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswaro mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay kitin?
Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo ken Juana. Ngamin, amin tag ito ay mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuan na. Isubli tayo nga ron amin ken Juana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko daydi nga aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid a nagmaymaysa kamin iti inay-ayat ko unay nga asawak, makadennak matlaangan ti amak. Ita, at damatan dua nga anak mi kani Dwayne, kat itultuloy kulat ta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa eman tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyak ang nakaibati dayto iti adal, ken nang tadliw-liwa, kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ditan gagayam tinagpatinggaan, dagiti nagsasaruno a drama tayo. Kat saan kaminto amaumang agyaman, iti anus ken gagatyo adumdumngeg kadagiti drama tayo. Dawat mi iti apo asapay kumata mataginayon ti salon atyo. Agan annad kayo kuma akanayon. To'y pagayam yo, Freya Simsim amang ibatpati iti naragsak ken na bendisyon nga aldaw. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.